Saungut Kibriu kila Shakem haki pulit ka East ka Sales District na kicing Subadan kticur pan shim kicing emu ba Omega Marthong na Shillong Mail bat Pomlum ikamet chungu harud pung Umïam kumbon syukrau ba Omega laja na duka arfun rutrek rumpang arjar fly bat kibahiyeng kila bo da kicing ujor halum linciri police station hapdeng kicing wat benya kenyau trek ulber arjar fly lalap iklibriu na rut pung Umïam bala subacur bakadai kicung ba Omega haga singi kababot kata pratrek lalap sai kikti ki pelapot na kicaka harud ketika pung ba kumcuy ke media pela shutep tang de berkom lale ke postmortem ke spotrek ulber civil hospital nongpo bala thep mo kodumai ke nik jingcha haki kenon an be per ong Kyrwoh nu SPCT ka East ka Sales uba bibexim la phale ke test FSL Shillong bat CSFL Kolkata bat shitrek wiyong arjar fly layo jingteplut sipang lyngkhot ki busbadan kti bala kemiki bat yuwaipat la kemak artrek wiyong katkum ki pulet la ong ba kamiat arfun rutrek rumpang arjar fly uba Omega ladan pedengke jingi kanat bat kita gibriu hadin bakilai buat katbo dangdan halenti banun phashiyeng uba Omega la syarabor bat syak pynïap Pomlum biufeng bat ke mediap chungu la lyngkhot harud ketai kepung ya kali bala rabor yu ba Omega kabadai ke bolero pick up bagi jan lalap ak sautrek wiyong arjar fly dak cing peni kita ke subadung kti na dau sau krang bat klau nong patau ong ka Kyrwoh na ki pulet ki bala benrap bak cing toket ke babnya kedengya chekmat haswa bentep chachi diki